Kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat berkongsan jang ke kubor mentaka step. Kenhun Menteri ke Sarkar Pedang ke menjorya ke Unified Pension Scheme. Menteri rang bado kari ula penkut no ya ke jinglet jengok jang ya ke Ukraine. Bar ke jinglet kai semi final ke benengkong jang ke Duran Cup kan long ha kanong ba Shillong la syai ke sni. Ka kubor ke babnia. Kenhun Menteri ke Sarkar Pedang bala peniat do Menteri rang bado kari Narendra Modi ha ke jinglang jang ka hnen ke sni ke menjorya ke Unified Pension Scheme. Katkum kani ka baybam temen ye kinong trei jong ka Sarkar Pedang kinyo sanpo na kasispa jong ka average basic pay bayo hakikat arbnai shwa ban chong thaj ye kituk beladap la kumno arpusan senam kejing syakri. Nalor kani kinyo ru ya ka family pension ban rupo na kasispa jong ka baybam temen kinong trei la daja baki klat no. Kidon ru sakiwe kijing mentoy. Kakenuan kinong tre Sarkar Pedang ki bahapo ka staff site jong ka joint consultative machinery kale kendo yo menteri rang bado kari New Delhi hinen kesngi bar kilapan pau ke jing sengungo yo menteri rang bado halor ke jing wanra ya ka Unified Pension Scheme. Menteri rang bado ulairo kinong tre Sarkar ke belano senyang sya ke jing ya chaprang kari. Bar ulo ongru bakane ka scheme bai bam temen kan ajing shngan yaki hakaliang ka jing yo pisa. Menteri rang bado kari Narendra Modi ula penkut no ke jinglet jengo syakari Ukraine. Narendra Modi ula ong baleng ba ke jinglet jengo onla ban penklan ya ke jinglet dai ke India bat ke Ukraine. Ule tho bulayo banekran da ke jing seiso bat President ke Ukraine Volodymyr Zelensky. Ula ong ba ke India ka ngit scam ba ke jing shongsuk ke dai ban sensyar. Ha kari Ukraine bat kumjoru hakeleng kiri jong ke prothai. Ka Central Bureau of Investigation CBI ke leshimti bantoket ya ke jingja bedai bat ke jingle be ijat ba ke jing penyap ka belajar ya ke wei ka doktor postgraduate ha RG Car Hospital ha Kolkata. Ka CBI ke leshimti ya ke ne ke mokot duma hadin balai hukum da ka Kolkata High Court. Ka CBI ke leshimti bantoket ya principal berem ka RG Car Medical College Sandeep Ghosh. Ka Lions Club of Shillong nen kesngi ke lepenlong ya gejing thang mombati ha khandailat ban penpau gejing persya alor gejing ja basha ale be ijat bat basha penyap kabalaja ha ka RG Car Medical College and Hospital ha Kolkata. Kidkhot jong ka Lions Club of Shillong gilong ba kani gejing ja bat kumjur gejing thombor ki kenthai kalanang ye ja ha kari bat gejing ja ha Kolkata kadai kabasngu sirkai bha. Kilekin tu badi mandan ke jingsngan ki doktor badi ki kenthai hakeleng kari. Kani ku kubor ka wanchapi na ka Akashvani Shillong. Ka jing shong shit football ka nong ba Shillong kala jorba ha ka balai nin kesngi ba bon ba ki brio kilai yang lan banyo ban thit ticket na ka benta ka semi final jong ka Duran Cup 8000 pusau ka banlong ha Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong la syai kesngi ha pedang ka Shillong la jong football club bat ka North East United Football Club. Ha ka jing shisha labu bagane ka jingil akai bakan long ha Kolkata nrai na ka daw ka jinglong jingman ka an bat ka jingkerpat na ka Sarkar Meghalaya lapan kendria ano ekene ka jingil akai sya ka nong ba Shillong. La dia ye ki tiket halat mkra police bazar bat golf links nen gasngi bat labu por bande hak por arbajin of high sngi henre le i bagi breu kle ye yang lan na ro por henre obaje men step kam shim por bagi ni ki tiket kin lut no ki babun ki breu kim shim la yo ban thiet ki tiket na ka banta kan ka jingila kai semi final jong ka Duran Cup. Kenang ban penti kena babaro ki beriau kin yo ban pet ekene ke jingele akai ye kito ki bam yo alat show ban tiet tiket ban rong ha ka Jawaharlal Nehru Stadium labo ya ki fan park na ka bantala syai ke sni bat labo ha maulai madan he ha ka RV lengdo parking lot ke badan persya bat ka golf retreat ha madan malki ha umpling mau arleng ha ka jaka penyeng kali jong kelan kra police point bat hakakut jong ke skol ba Nehu. Menteri rang bado kari Narendra Modi unyasa mi kesembo perkat jong bat gibreu hakari bat cabari rukum jo ha ke program man ki bat leng ba ka Akashvani ha ke porkat we beji menta ke step.
Kani kendai kesian ke basis pak kat lai ba menteri rang ba do on ajing kren ha kan ke program basis sen si benai leng ba ke radio. On la banyo ek jingkren menteri rang ba do na baro ki network ka Akashvani ba Doordarshan na ke website AIR News ba na ke News on Air mobile app. On la ru banyo na ke YouTube channel jong ka AIR News ka DD News na ke jong ka office menteri rang ba do ba jong ka tanat information ba broadcasting. Maredap keren menteri rang badu hakaktin Hindi on pensngo se jingpen kala syakaktin Khasi jantia bat garo. Ya gini jingpen kala on la ban yo sngobiang la shibet janmiet nadu kapor prabaje. Ha kaji kun persya ya drugs ka kenhon Presbyterian Youth Today International Network nin kesni kala penlong ya kejingyat rally da kekejat akanong ba Shillong ha ka ba ki samla kilayat ha ki surok bad wanra kejing soto syapang kejingma ki mami na kejing penan kam ya drugs. U presiden gane ka kenhon ulong ba ka seng katrai borba banrat dengkong ya drugs bad ulong ba kane kejing kam dai ka baja tang ha Meghalaya henrei ka baja ha perthai hi baro kawai. Menteri rang ba kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulalat na hospital henen kesngi bar uladon hakamet kabakam yo obor. La ban pen kemau hang ni bayo menteri rang ba kejela Meghalaya la pen ket sha ka civil hospital Shillong na kadau bulayo kejingpang scrub typhus. Menteri rang ba udang don hi hapo kejingkmi jing doktor ha ka yeng jong u. Kaseng Meghalaya together nin kesngi kelepen long ya kejingelang heritage, a celebration of shared journeys. Kebawan rak lang haju iki breu naki kenhun benreu beper. Bat kebapen iya kejingru spa kejela haka liang kalariti. La penlong ya kene ke program hau sosotam auditorium ha genong ba Shillong. Bat menteri sarkar uba elhek ulalong ukongsan. Kiladon kijing syat tenrai beper jeng ki Khasi, ki Nepali, ki Gumar, bat kiwei. Ka Jingkop National Moot Court bala penlong da Shillong Law College Moot Court Society kalakut no Shillong hnen kasngi. Lai pasau tuli ki kenhuan na kaleng kitan jenggari keleshim benta. Kani ka digasin ka beningkong aha ka bala penlong ya kani ka Jingkop da ka Shillong Law College Moot Court Society. Unong ruai bapau ka jela Meghalaya uba lu majau unyo ka kerdan bakerpang ka dilet. Ha ka jingilang penkup kerdan ka basipau jong ka School ba University of Science Technology Meghalaya USTM ha ka arpunyo terik mentau nailar. Ulat ka jela Meghalaya UCH Vijaya Shankar un aya kene ka degree ha ba lu majau. Ya uwei pad unong tem nong pun na Assam u Zubin Garg un yo ya ka kerdan dilet. Katnat IMD keleto ba anhap uslap ubajur bha hakikat tu kani gejaka ha gejla Gujarat ha ka phangsep ngi ka Madhya Pradesh ha Tripura bat ha Mizoram mentakasni. Ka IMD kala batai ru ba anhap uslap ubajur bha ha kani kata yau ha Meghalaya Arunachal Pradesh Sikkim bat kiwei ki Jaka ha kani kata yau. Ha Tripura ka jingelang jong barok kiseng sen perthai kelalong hnin kesngi ha agar cala hapo ka jingelam jong menteri rang ba ka jela Tripura umanek saha. Kinong elam keletai halor kilat ban shim ban ai jingerap ya kitu ke bala syakta na ka jing shlai La shim ya karai ban ai ya kikot ya kikena pule ke bala syakta ha ka jing shlai Ladap bo ya nyos patli ki medical cam ha ki kendiat sngi ke bala let ya ki jaka boper. Menteri rang ba ulong ba kajing pen kre kala long ha kerukom ke babiang ba khanang ban ajing yarap iki breu ki ba syakta ha kajing shlai Bat kat to ko kubor kala kot agani ka step ke balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Ha kapor prabajing ne so abaga Delhi station na benta ka kubor ka tin Hindi ka banbut ka kubor ka tin pareng ha kapor prakat san minute. Ngipen kat bawi piginong sngap bah kapor prashteng nagani ka station pinyo ya ka North East News. Kapor menta kala janda partat prabaje.